Kublai api barok. Kajing huri-hura hapneng ke India bat ke Pakistan kala poisya uput. Ha ke batang kawai kajing makala kala bat pen kala ya ke history. Kawai kajing thun kala ban kala long katma ba lani katma perthai. Ha tu ki thalik ding jong katma perthai balai. Kira sedang ban her hasun. Man la kesen jam jong ke India bat ke Pakistan. Kan amrai tang ya kalawai jong kini ki arpili kiri. Hendrai kalaru ban rai ya gelenti jong ke perthai. Ban berkomlong deki. Ha tu kan dan katma namar lada dan katma tikat penkut no ya kepertai brok kawai ke history kalasaki babon sir katma kasdang da kejeng bakala kabarit ban hari ngata kepertai ke julor katma Vietnam kalasdang da kawai kasinjat kejing kelumar dan kuban missile crisis kalami na kejeng bamsyanya katma Boeing ha Kosovo kalami na kasensyar ba bom yahap bat keriti sensyar handrai ke India bat ke Pakistan kibala sedang da kejeng yale kila jam syakamat na ke Operation Vermilion lani ke Operation Sindur. Menta kidang yai tombor iwe ya iwe pat. Ya kidang ba jangki da ki drone bat ki misail. Bat ki tuo ki bakam du labor. Hato menta kini man rai ka pertai syakatma ba balai. Pej lada pidai iwe na kitu ki beriu ki baskau tenat ya ke dikatma. Dengan ong hapi ba kalong ke besok ban sedang ya katma. Hendrai ban bensanga eka kamlong ke besung. Kajing sengau tenat ya katma kau bantang hak itu kibapek ya kana cengai utu bolong dekat jangka jukwa ya ka kisipai kibayale haka lani kalong ying jong kito kisipai kim kwa setia ya katma lani gitu kibala juyo iya kejimpang jong kani katma na jan bad ke India bad ke Pakistan kiba kamdu nabor lada dan katma ke bajorba preng jungki de kejimpang bendriu kanam yo alat syu sasisin nganong ngapi lada don katama ke jurba hapdeng ke India bat ke Pakistan bat lada ke kelalong katama ba balai ti kan jayu ngan ya thu yapi ba ke tingja kan long kapala ban pensiap ting yapi hadin ba pilayok snau ya ka di don sibon ke tingyam ban ya katama ba banengkong bat katama ba baar ha katama pertai banengkong siklur nrpolak ngut kibriu kilado ayala ke jingin kilangan ha ke jingpang di bemla ban nyau habawan katma ba baar kajing bon jang kibayap haka kalanang ki ususu kumba prapen san klonu kibriu kilayap ha kabal dan ruki atom bom ha Hiroshima ban Nagasaki nya pau hajar ngut kibriu kilayap ha Hiroshima bat sau pau hajar ngut kibriu kilayap ha Nagasaki ha kashisekan handrai ladaki India bat ke Pakistan kilatma ke bujurba te kajing dia kan long ke kamper sibon lada kini ki arteli kiri ki pendam kam san 4% jong ki terset jong ki didongin si ong antan ba kumba si paul ni arpau kulur ngur ki breu ki laban yap ha ka kanta banung kong kadau kolong ba lada kedai ka Delhi ni ke Karachi kajing bon breu jong ki kala long ke Borben ka Delhi kadon palat arpoin san kulur ki breu ke Karachi kadon palat ar kulur ki breu ki don si teng ki tersiat ki berang kabor ke bakumba khatsan hadu lais pak kiloton Katsan kiloton lapnan kam Hiroshima bat menta kidan kitiar set haduk kumbalai spa kiloton medur katno tuli kikam sniu kindan menta lada kabor jang kitiar set kalakiu kajing penjadru kan kiu lada ubom ubashi spa kiloton uha pakarachi ni hadali ingat yanga baro kiai kin kala haduk san haduk sipau kilometer kibriu kin inkong haduk kumba arpau kilometer ijing taikin julor haduk kumbalai pau kilometer da ki milian kibriu kinyap tangha po kasiminen kidan ki klonu kibriu kum kita ki banam yo ajeng sumar kijing kta ajeng radiation kan long ke baper ka bampong kijing bamlak hakon bar kijing pang ha ki peteng banwan ki ban penjat ya ubriu mental da pitarai bagi ni ti arteli kiri ki long ki bastan te pihaban sangoto ba kawai kijing bakala kan sedang ya katma ba amdan kano katma ka basdang da kijing temu kijing jia kinak sniu susu na kawai kijing tun menta kadon kawai kijing bakala hapdeng ke India bat ke Pakistan kajing temu bakala jagi misai kajing tombor lembah ke internet kajing temu beman jong kile no lani kajing tibari ke balan amtang bakan keta ikni ki arteli kiri hendrai kan laru bang keta ya ke pertai brok kawai ha katma ba balai lani ke World War 3 kini kedi ki arteli kiri ki bom syakta daki atiar nuklear Andam simpor batang hadim kendiat minit ru ban pendait ya kejing bom sungat hu jing mun kum kenuksa
Lada bakla temu ya misail hakapor jong kajing huri-hura LOC te kapertai kalaban kala. Kene kala zaman suaru ki misail na kadau kajing bakala hakakor kilhap sini syatai. Hakatu kapor kajing kang sya kajing keren kalapli katma kamparjia. Kumba kajing long kalong kabamla ban telekam Henry mundur balap ha misail na baro arteli kiri sya ka sinong briu jong kawai kari. Kai kari kebaburkan le kantit kelabiang da kebakam kerau bannya kata hadin kata katmaba kan bun lesi hakari kejing huri-hura an pendan kam daki atiar nuklear kene kalaban long ke bama lada ke Agni 5 jong ke India kabalaban poi hadu kumbasan hajar kilometer lani ke Shahin 3 jong ke Pakistan kabalaban poi hadu arjar nyos 4 kilometer kilat bakala di andan sekawai pat kejing penhiar Mentah kesengi ki India ke pendankam ya ki polisi bekinam sedang nengkong Henry lada kejing sengau tua bakala ke poi syakani ke kerdan di kejubab kalaban long ke bama ki misail kindan hasun kinong ba kum ke Delhi ke Mumbai ke Karachi ke Islamabad ki laban kela ki midin lada don ke kamleno hakani kejuk mentah ki kalaru ban penkiwin syakat maba haus nam arjar pra kejing tambora pulama haus nam arjar kar kendai kalau permin sawi kepala kot Strain. Hadien, ke kepala je apa hal kam? Ke India kalau permi ya Operation Sindur. Mudur, balan adan kejing kembor kila no hakanu kenu kejaka, amdan jubab ya ka. Ke India kan pediang baik ya kejing temu memandang ke Pakistan. Amshim sin jam dak jingkit klik. Kadba kejing shisha, kan sasakut apa yang jong katma. Mbak hadin kata, kapertai kalaban lej syak thaba. Kidan laki sepak tu liki atiar hak kejing yos nak lang apa yang ke India bar ke Pakistan. Ke India kadon kumbashi sepak prapau tu liki atiar. Ke Pakistan lu kadon kumbashi sepaknya pau tuli. Bat baro ar ki misai kilak ben penjat ya kenang ba jong ibai ya ibai. Tang apo ki menit berkendian. Nganong nya pi. Na Delhi sya Islamabad. Na Karachi sya Mumbai. Lada kini ki misai ki terekam. Te amdan balan. Kejing ma kapakam syapting kalong bakini ki arti kiri ki sya penjait da kejing skau. Kejing skau kalong hau pun bahakli. Ki lat jing ya kan apa yang kini ki arti kiri ki long ki batulat bah. Ki tulat bah. Bat ni laban mundur kat no kin long ki basai so hata dua. Hadin kejing ya tombor habalakon haus nem azar kar kendai. Kejing ya kan apa yang kini ki arti kiri kala janduna. Lada misail ulet shani syatai da kejing bakala. Pilese pinam yok watang 10 menit ru ban pensyai yang sesau tu bakla. Bat pimla ru ban medur ke kebanjah ka thamaba tang hapo 10 minin. Kani kade ka thama ka balaban kut tang hapo 10 sekan. Lada don ka thama pertai. Timan ban lek shano. Ka kejing dai ka balaban don. Ke India kan yok kejing Kersian jong ke United States. Kejing Kersian jakan itu. Ha ka wakili kum ke Britain, ke France, ke Germany kilaban wan. Ke Israel kalau kebajan jong ke India. Ke Japan bat ke Australia ru kila ban dia telila. Kajing sincar bat bat ke yok kokot jong ke India kan nang kelain. Ke China kalau Kersian ya ke Pakistan. Ke North Korea kalau Kersian ya ka. Ke Turki kan dek lang bat ka. Ke Iran kan don lang bat ka. Dan ru kiwai kiri Muslim kiban don lang bat ka. Dan ki katu kat ni kiri kiban don habaro arliang. Kum kari South Africa, kari Amerika. Ke Russia ke jan bahabat ke Pakistan. Handrai ke jingnya dai jengka ber ke India. Kaladan dak ispas nem. Hak ni ke rukom ke Russia ru kan dan hak liang jong ke India. Mentah ke jing keli kalong. Ba ke thamaba bangidang kren syapang. Ke thamaba banengkong ber ke thamaba baar. Kumno ki sedang. Kalong kebudan kam ban sengut ho ya ke jing sedang jengki. Lada ni kwak ban kiar naki. Kam tam hak ke jingnya dai hak ke India ber ke Pakistan. Kalong kebudan kabe ban sengut ho. Namar kawai kejing bakala kabarit. Kalaban penmi jeng artatin hang ni. Katmaba banengkong bar katmaba kabar. Kidai ki thama ki bepenjatam ha ki history. Baraar kilas dang da kejing kenat kibarin. Kum katmaba banengkong kabalane nadu usnem ka khandai sepakat saw hadu usnem ka khandai sepakat pra. Kejing penyap ya kirang badu ke Austro-Hungarian ke France. Kalpin kiwin ya kejing huri-hura hayuram. Barhadin kane layai ba kala long utelik ding jong katama ba kejing mi kumbangi laong kala long kejing yap jong palat sispak san pom million kibriu katama ba bar
ki polisi penjari jong Hitler. Kajing tombor ke Germany ya ke Poland. Bat hadin kata, kal kalong katma ba. Jong hadu nyaw hadu pramilianut ki brio. Wat laki India wat ke Pakistan kerang yele ibai ya ibai pan. Dang don shibon kilan bat pensange ya kini katma. Namar shwa kajing penjad. Kajing telakam bat kajing stan. Kilaban long tiba mentoy. Ban ke kalan bang ilaban pembed. Halor kini kajing kenan. Kajing penbed ke Balengkong kalong. Na kaliang kajing yadai hapadeng kiri. Kajing perkat jong ke United Nation bat ke United States an dan kam. Kajing ped na kaliang kajing yadai hapadeng kiri kalong ke atiar ke badim tam. Bat ke beran bor tam ha ke pertai. Ban pensange ya kanu katma. Haba ke Russia bat ke Ukraine kirang yale. Ke India kalau don bentah. Ke India kalau keren bat baro arliang. Menda. Haba kajing keren hapadeng ke India bat ke Pakistan katalon. Di giwai kiri bakrau jang ke pertai. Kila bandan bentah hang ni. Kebentah laru ban sim dak United Nation. Ke United Nation kalau pensange ya katama hapadeng ke India bat ke Pakistan bonsin mensua. Bat hak ni ke kentiru kala ban sim kebentah bulan kam. Kum kunuksa ha usnem ke kandai span rupusan. Bat ke kandai spanya puai. Hadin katama India Pakistan ke UN kalau pelong ke jingirak pedeng. Ha usnem ke kandai span rupusan. Lapelong ke jingite hataksken. Bat haus nang ke kandai spanya puai. Hadin ha ke baki India bar ke Pakistan kela persyang ban yasung. Lapelong ya ke jingite asyumlah. Hadin bagi India bar ke Pakistan kela persyang ban yasung. Handrai dan ru ki jinge ha ke ni. Namar ha ke UN, ke Amerika, ke China, bat ke Russia. Gilong ki dekot ki bane. Ban kinpej yalah ke jong ke jing mentoy. Ke China kan kersyaan ya ke Pakistan. Ke Amerika kan dem ha ke India. Ha ke ni ke jinglong. Ha tu kan dan ke jing terwak ke bebai na ke UN. Kani kan long ke bebai kendian. Kan dan ke jing banbor na ke pertai. Handrai ke UN. Kalaban penjajah ya bro arteli kiri dah ke bor jongka. Kalaban telekam. Kalaban kod ya bro arteli kiri sya ke jing yalang. Ban kalaban pensangai ya katama ha ke caka ke badai. Ki jing penbeng ya ke yok ke kodru. Laban terekam halor ke Pakistan. Ke Pakistan kadai kari ke bal kelalong kari ke bekerong hak kamai kaji. Kamdan pisa. Hak ni ke jinglong. Lada ke pertai ke sangai ajing rap pisa ya ka. Lani labo ya ka hak tup grilis. Lani lada syemti persya ya ka kamleno. Lada labo biang ya ka hak tup grilis jong ke FATF. Lada labo biang ya ka. Di ke Pakistan kalaban don jingsung. Kijing ya kipat baru kinla bantrai kam. Lada kipat ba jong baro arteli kiri kiya ya kilenti jong ke jingsung. Kijing ya kipat baru kila bantrai kam. Lada kipat ba jong baro arteli kiri kiya ya kilenti jong ke jingsung. Handrai kila jangka kimlong makaju. Namar am ke India ni ke Pakistan. Kini kede arteli kiri ha ke paki breu kilong. Kibala keloy ban im. Bat ban yap na ke bentah kari. Ha kini ke jinglong. Om dan mano-mano ban pan syakaman. Bat ong badai ban pensange no ya katma. Handrai dan ru ki kato kan ningut ki breu ki bala sedang ban puli bato. Kilawan syakaman. Itu ki bala yai ya katma. Ikwa ban kiarna katma. Madakum kini kisur kinang roh syusyu. Ladakum kini kisur ki sawa syusyu. Dilesi kandan kejing perkan na baro ar kiri. Watla kejing sawa jangkum kini kisur ha kejing sawa jang katma ba kejing ijri kala banduna. Handrai watla kataru. Bando jing kermen kalong ke babakla. Bat pilaru ban kemilanti ya kani. Kasan ngisi ayam India bat ke Pakistan. Ki dewan kier na ki kampension. Kaniru kalaban long kecing penbet. Lada ki India bat ke Pakistan ki let ma. Di kedai ban yale da kecing ya baha. Kier na ki cakasyong brio. Kenang bakandan kecing ya kun na pedang kisipai. Amdai ban pendan kam ya ka ha ki brio ki baloi. Namar lada pendan kam ya kani. Kalaban tang yau telik ding jong ketma ba. Handrai kejing keli keberan ha gabakut kalong kani. Hato ngila banjit ya kejing suk syua ke depai. Namar kejing kular keberan mentah habdang ki India bat ke Pakistan. Kadan ha opod wah pedeng ke balalong ke ban wan pai. Ke history kala hikayang ibonsin. Tang ki sarkar ki buduk nong hakitma. Handrai haki dusturu. Ketma ba banengkong kala sedang da ukuli. Ubat kat mabak baar kalau sedang dah kejing lalat jong nas disaru barunar. Dah kimilian kilayam. Lapan jad ya kipateng. Mentah kejing artatin jong kat mabak balai kanong ayu.
Kawai kajing bakala haplang ke India bar ke Pakistan. Kalaban pun kala ya ke history. Ubayu misail upadan siya ni siyatay. Kalaban pun kalangnya kepertay ya kading jok katma. Kabuat pamlaan batay kam julang kasti. Kadai ukun japan batay balasa hau siap jong kajing long priu. Dan kata-kata kabor haplang ke India bar ke Pakistan. Batang ha kajing batay kebasan hadu isipau minin. Kepertay kalaban pun kalay kamab jangka. Kinong ba kum ke Delhi ke Karachi ke Lahore ke Mumbai. Laban syam hakan daw. Kipateng man wanru kin haban yos ngau ya kajing sawa jong ke radiation. Hakani hatu laban bencange ya kani katma. Hod ladadan kajing ya keren. Kajing telakam, kajing start. Kajing pendan kam ya ki atiar sipai. Bat kipet ba jong bro ar kiri. Kimdan hakatma hendrai kajing sung. Lada ki India bat ke Pakistan ki singotu ba unong shun. Umdan hapo jong ibai ya ibai pan. Hendrai kadai kajing perkat ke be. Lada ke Pakistan ke pendu ya ke kamleno. Pig India kan penlong kajing ete jing sung. Namar lada kani kajing ete jing suk kam no urlong. Badha kani ke kenti kan dan kajing bakala. Pilesi kanam dan jakashu na ke benta kajing bakala. Namar lada katma ka sedang hakani ke kenti. Ti anam dan shu unong jom. Ansa satang ketpai. Tak kenal. Kalak day kapor ban pek tu na ke history. Namar ladangim ju pek tu. Ti amtang ke India bat ke Pakistan. Handrai ke Asia bat ke pertai barak kawai. Kan kelalong ke bayong. Ngin hap ban rai. Hatu ngila ban tau lang ya ke history. Lani hatu ngila ban pelait ya ke kerteng jengi na ke jingyong jong ke senam. Hasla jong ke history. Karai day ban sim lagi pek ba jong ke India bat ke Pakistan. Tang kini hi Kublai Shibun.